Neboende Yesu wakulilia amanyuwa make nimwaelewane maundu asuonthe na mamamwia nitwaelewa anyanyawa mbai ya Ngai umuthi ni chumwa cha 17 mwaka wa mbe wa kanisa. Kielelo cha masomo ni usumbe wa Ngai ni kindu cha bata muno ukethia ulawa manyau no nginya thosi ila winasyo sionthe au thoe ithionthe ni tuthokwa tumanthe kwa kila nzia tutumie binda yitu na thayu witu kuumantha usumbe wa Ngai. Isomo ni ambe musumbi Solomoni ni waendie ngiveoni kuvoya uwi ni kana atongoesya andu make nesa. Ngai ni wetikile mboya yake na amwongela ndai ya uthui na thayu wa ibinda iasa. Itina wa kigucha ithe wake Davidi, Solomoni ni watwikithiwe musumbi wa mbai cia Israeli sie 12. Mbee wa kwambililia usumbe wake, Solomoni ni waendie kumutaiya Ngai kwa kumumisya nthembo kithembeoni cha ngiveoni. Aivoya usesei wa Ngai utongosyani wake. Kuu ngiveoni ni kwi sanduku ya miao, yaani iema ya kukomania na Ngai yaiyitwe bandu ba miaka 50 mbee wa kwa ikalu ya Yerusalemu na ni kilomita 10 kuma Yerusalemu. Nibo Ngai wamumiliile ndotoni na amwia aboye kila ukwenda. Nibo musumbi ula wesi nesa biu kana ni munini maunduni ma utongosya waboyie ngoyi na witing'o atonye kusumbika andu na usili wakati na Ngai amunenga uwi mwingi na umanyi utaithiwa na mundu ungi na utakaithiwa ingi na mundu ona umwe. Na kwa ayuti mundu ena uwi sindu ila ingi sionthe nukwata nundu uwi niguo kila kindu na uwi ni Ngai mwene. Vau Solomoni aboyie Ngai cheni cha kuelewa ni ivango ya Ngai na undu wa kuyianisya ngombololo ni kana atongoyawe ni Ngai kila ivinda. Ona kau ataitu Solomoni aina litania ya maundu make na mangi wayatonya kwitia Ngai ni waeleiwe ni kila cha bata thayuni. Kutongoyawe ni Ngai ni kwa bata kwi sindu sionthe. Isomoni ya keli Paulo etutavia Ngai ni watunyuwie twithiwe twi make kuma tene. Ngai atunyuwie kwa ngenda yake na ni undu wa utanu munene. No nginya indi twikwatanie na Ngai kila ivinda ndaya yitu ndikae na tuyanangika. Tumanthe na kwika maundu ala matonya kululumilia mwamba witu na Ngai. Isomoni ya uvo museo Yesu aitumia ngelekanio ni waelesya thoa wa usumbe wa itu. Bandu ba siumwa itatu yu twithitwe tuiswania iulu wa ngelekanio cia Yesu ila iyeletie usumbe wa itu kilunguni cha 13 cha uvo museo wa Mathayo. Umunthi nthini wa ngelekanio ya mbee twewa usumbe wa itu uyelekanwa na uthui movithe mondani. Mwemi uyu awona ni wauvithiie na athi na utanu athosya sindu sionthe ila wai nasyo athoa munda usu. Tene ku Palestina ona Afrika kuya ivengi na andu ni mavitha sindu sia bata ta mbesa sia noti, thahabu na sindu ingi sia bata nyumbani kana maimani o kuithekani. Maiswani akauwathela makosa kaingi ni malea kusyoka na ala mosa nyumba isu kana ithekani mo matumia uthui usu ethiwa kwa bahati ni mawona. Nicho gitumi mwemi uyu atina isanduku ya thahabu ayima munda ni wavithiie na athoa munda usu. Ngelekanio ya keli ila ni vatha ni mubiasala uu waendie ona thahabu. Kivathukanio ni kana
mwemionie uthui kwa bahati nake mumanthi athiukite nthini mataubebo aimantha mali. Mumanthi une ngelekanio ya ala mamantha usumbi wa itu na wobosyo kwa kithito cho. Ngelekanio hii nisiaelesya nesa usumbi wa itu ni muthinzi okuma kwa Ngai, indi kila umwe witu no nginya ethangasie ta mumanthi usu. Eli ni moonie uthui na maumantha vate ngui kuthosya sindu sionthe ni kithiomo cha Bibilia kwasya kana maekanie na chonthe kila cha masiia kwatia Yesu na kulika usumbini wake na amanyiwa make. Ngelekanio ya katatu ni kitei kila chekiwe ukangani na cha kwatia makuyu ma kila muthemba ala makuiwa na ala mavuku mataisawa. Mamina kukwatia ni mavathukanasya ala maseo makuya na ala mavuku mate maseo makuiwa. Kanisa umonthi niyo kitei ikwatasya andu aingi aseo na athuku, makitumi na makite kitumi, atheu na ekimanai, indi ivinda ya usililo tionthe makalika usumbini wa itu. Ekimanai malea kuvinduka maikalika usumbini wa itu. Nituthokua tumanthe kila cha vata. Ivindani yi ya science na teknolojia kwi maundu maingi. Ukona mundu ena simu, ngua, ngali, sya ngalama ya yiulu muno, ona ate muka na ate nyumba kana kitheka. Na yi sana yi na seimake ndasuvia. Uyithia mutumia ni muthengi, muka no muthengi, syana syo ni athengi, nondu mayisi kila cha vata. Ethiwa wikana ka skulu, thosya utulu ni kana uvite mutiani. Twamina kumanya kila cha vata, mutwanoni, uthembini na usistani. Tukisuvie tuikavenwe o kwa laisi. Tumanthe usumbi wa itu kwa nzia sionthe. Tumanthe usumbi wa itu na kila kindu kingi tukongelelwa. Tuvoye Ngai anenge atongoi ma serikali, kanisa, ona itu ui maishani maitu. Ni kana tuvathukania useo na uthuku na kunyuva kila cha vata thayuni witu kwa sitwa ya Asa na ya Mwana na ya Beba Mutheu.